Hey guys, welcome back to my channel. And hojik pung tare tare se ay ngasai pung manga da gi tuition jalaga hojik pung tare ta hala bane aduga mu school chana ba routine khanto mani aduga chak cha thorni school chana ba mu loisalani. So guys, I hojik chara wan ba loire aduga puri khangau jule lauthe school gi ado hojik mu coaching chatna ba ready tawani coaching chatna iruja thoni hojik pung 3 dare ba ko pung ani da halak pane aduga coaching chatna ba loisarani iruja thorani aduga coaching chatna ba pung 3 makhai de hobane 3 da chattoine khara lape lamdo adugi adu loisilaga coaching chatna ba mu loisilani aduga horen pung 3 da lo 3 makhai da loidine koi coaching do aduna adugi mu loisilani falling out want to find someone else and I like you. Aduna akhoi gi nomada subject ahum tawe period ahum coaching do duna ina aham bada pool be boy sina social science kan chapter ma tak tha bane adugi chapter du ina sema bo coaching da sema bo notes sing do adu dune adu makha ma si tak tha bada mu sem na ba aduga ni shu bada math thok bane ngasi adugi maths ki adi ina sum question answer hot pegi ngan hot pegi ka do duna boys ai ana ahan bo loi sin begi ni ko yam yaw tri si question answer aduga om su begi sina si social science ki ne si zo adi ina note the kind civics ki ne sina ina kaino ki democracy ka gi sum notes ka pareng ina sem da adugi si ga hapani aduga amana hindi ki boyam ga hapani dore ana ko khando pa ka doge ga boy de han de ge khando ra ba yo am ja ni ya tra pa ku gi tra ba sana ko bobo lo salam ba ya ma salo ya re ba ko malan aduga horen pung 3 makhai da halani nungdangi do hoji yum yobugi lambi dane nungzila ise aduga akhoi gi tuition center ulak ke onko tusi akhoi tuition center ne yam pick pane andune adu stage dane tuition tor loire hoji yum yongna pamu halani ado ai hoji mung like to bo horni direct se akhoi gi hayeng exam ne bako exam habadi periodic test ma cha do hadi ma kun ke tangi sum tha gi oina monthly oina hape akhoi gi kaino test isa gi kaino oina test oina to bodo adu hairiba haitriba na hape test to bo ma cha ma lei bako adu hayeng do maths to e bako adu gi hadi ahan do thok numit ki do e dum block ka tha ke to bane do thagatte aduna maths nga hayeng maths te do hoji pung 9 makhai muk tare 9 makhai muk tare hadi chaka to e coaching halaga dum aduga laik to matam jam phangde bo ko ngon hadi heka tumningak pana hale bo ko nungdang du su aduna hoji pung 9 makhai tare do ay chapter 4 ga 6 ka ne bo ko ta ki exam gi je aduna chapter 4 je ngasi nungdang to mani aduga 6 tuna hayeng ayuk hotlani adugune aduga hadi formula mo kai mo da repass tok thoni du to mani do pung 11 muk ta ni si gi myam je hot pa de aduna aduni like an astronaut on a mission I wanna take you higher aduna blog se kashu handati uningai leite haidi ngasi blog nam ke na telis nam kai na ayuki adi like to uttabdo aduna ne ba aduga hayeng ayuk si jo mai ngan nam hoto na ipung ngana tumani pung drama thoda tumani ngasi phone ga me la roi ngasi dinga wadi tumam da pod me pan aduna phone me la roi pung horen pung drama thoda tumani duga ayu pung mari da da mo hogo toine ba ko du pung manga na mo tuition chattoine pung mari da like ka hak pathoga aduna ngasi gi blog sti ka shama di nunga ba di oi right yam tina like to bo khotagi blog ti natre ba ko ngasi ka shu ni ngai laite ba ko aduna hai aina sum daily gi oina sum utpada ma sum ucha bane aduna pam draga su dum like taramo duga subscribe taramo anong thena bi bor ga na gi channel sila study blog dum thagat le aduna ngasi gi matang sila kaina na bala ya thang ni zere ge duga anong ba yam relative ba yam oi ba study blog su yam la ni na subscribe